Ku mugoroba nibwo twaraye tumenye ko deal ya Leandro Trossard ikoresha mu ikipe ya Besiktas yarangiye. Twarebye kuri Fabrizio Romano yashyizeho post igaragaza yuko Leandro Trossard byarangiye kwerekeza mu ikipe ya Besiktas. Ubu aka kanya tuvugana Leandro Trossard ntabwo akiri umukinnyi w'ikipe ya Arsenal, akaba ari nayo mpamvu ikipe ya Arsenal yatangiye gahunda yo kuba yasimbuza Leandro Trossard. Uwitwa rero Christos Zolis, uyu muhungu akaba ari umuhungu ukina ikipe ya Club Brugge yo mu gihugu cy'Ububiligi. Akaba rero aka kanya n'ubundi Arsenal kuri $35 uyu muhungu iki cyumweru cyaza kurangira ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Ugereranyije n'amakuru uko arimo kugenda abitangaza, Christos Zolis ni umuwinga ukomeye cyane, ibitego 17 na assist 23. Uyu muhungu urumva ko ari umuhungu ukomeye cyane. Rero Christos Zolis akanya kariko kose turaza kumubona ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal de Gunners, cyane ko Leandro Trossard yamaze kuba yasohoka. Rero ntabwo ari Christos Zolis wenyine barimo kwifuza nk'umuwinga, kuko ikipe ya Arsenal aka kanya nanone irimo iracakurikirana ibya Morgan Rogers. Morgan Rogers ni umukinnyi ukina ku 10, ariko nanone akari wa mukinnyi nyine ukina free roll, wavuga ati ni ku 10, 11 ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Rero Morgan Rogers miliyoni 130 Aston Villa ikomeje kuziryamaho, ariko amakuru ahari nuko Aston Villa iritare kuba yagabanya amafaranga, byibuze igiciro kikaba cyaja kuri $100,000. Ikipe ya Arsenal irimo irifuza kuba yatanga miliyoni byibuze 90 ukibaza ngo ese ikipe irashaka $130, urimo uratanga $90, muraza guhuriza hehe? Andi makuru rero akavuga yuko Arsenal ishobora kuza kuba byajya gutejya kumvikana. Ubwo baramutse bumvikanye byaba bisobanuye yuko ari $100,000, kubera ko mbona Aston Villa itazarekura Morgan Rogers kuri miliyoni ziri hasi y'100. Navuga ngo kuri $100,000 nibwo ikipe ya Arsenal ishobora kuzabona uwitwa Morgan Rogers. Reka tumuveho twerekeze ku witwa Julian Alvarez. Julian Alvarez ikipe ya Arsenal $90,000 ngo ibona yuko arizo byibuze zikwiriye Julian Alvarez. Ikipe rero ya Atletico Madrid iyo kuri tayari yo ndavuga tayari nyine ubutayari bwayo iritari kuba yagira gute yarekora Julian Alvarez kuri $100,000. Ikipe rero ya Atletico Madrid impamvu igiye kuba yamugurisha ku mafaranga wenda ari hasi yayo bakagombye kuba bamugurisha, Real Madrid yabidinze $150,000, barazanga baranje baravuga bati ni $500,000. Ikipe ya Barcelona mbere yaho yari yaratanze $110,000 nazo bari barazanze. No kuvuga ngo rero Atletico Madrid yo ntabwo yifuza kugurisha muri Espagne, kuko ari ukuntu ugurisha umukinnyi ejo akazaza nyine aje kukubamba ku kibuga cyawe. No kuvuga ngo ukagurisha umukinnyi ejo mwahora nyine akaba ari ukwirangiriza. Atletico Madrid ntabwo yifuza ibyo bintu, irifuza kuba yamugurisha mu gihugu cy'Ubwongereza, cyane ko bafitanye umubano mwiza na sporting director mu ikipe ya Arsenal Andrea Berta, cyane ko ari nawe wabashyize ku gasongero. Rero Andrea Berta arimo araganira na Julian Alvarez kugira ngo barebe ko deal bayisoza ikava mu nzira pre-season zitaratangira. Barabizi ko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani ikipe ya Arsenal izakina n'ikipe ya Girona umukino wa gishuti, kandi Arsenal ifitemo kuzakina n'ikipe ya Borussia Dortmund ku gikombe cya Emirates Cup, ndetse ikazakina n'ikipe ya Manchester City ndetse n'andi makipe agiye atandukanye muri iruhuka cyangwa se muri ibi biruhuko by'abakinnyi, bagakina pre-season ariko nanone bitegura kuba bakwitegura shampiyona, cyane ko shampiyona n'ubundi izatangira Arsenal ikina na Coventry. Mbibutsa yuko ariyo Victor Gyökeres yahoze akinira mbere yuko ajya mu ikipe ya Sporting Lisbon. Ubwo rero no kwibaza ngo ese Arsenal iraza gusoza deal ya Julian Alvarez, kubera ko amakuru ahari nuko uwitwa Gabriel Jesus ikipe ya Fenerbahce nayo mu gihugu cya Turukiya iryamiye amajanja, irifuza kuba yatwara uwitwa Gabriel Jesus. Gabriel Jesus ni umunyabrazil, akaba yaravuye mu ikipe ya Manchester City aje mu ikipe ya Arsenal kugira ngo arebe ko yayifasha. Ibyo yayifashije rero nibyo byari biri mu bushobozi bwe. Arsenal irifuza abarenze Gabriel Jesus, niyo mpamvu iri kuri Julian Alvarez
kuri Stones Zoris, kuri Morgan Rogers ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo rero babyize turebe niba Arsenal iribuze kuba yasoza izi deal.